Veliki pozdrav, dragi moji gljivari, dragi ljubitelji prirode i šume. Evo me na jednom proplanku na Fruškoj gori, osunčanom proplanku. Gde još trava nije ni krenula, tek kreće, ali šta je krenulo, šta je nama bitno? Krenuli su smrčci, verovali ili ne, dragi moji ljubitelji prirode i šume, krenuli su smrčci. Evo ovdje sam naišao na dva mlada smrčka, sad ću da vam pokažem. Ne idemo u šumu. Zašto ne idemo u šumu? Zato što za šumu još rano. Gljive tražimo na obroncima šume, tražimo ih u voćnjacima. Evo, ovdje je prvi. Ovo je malo manji, drugi. Evo je malo lepši. Treći. Prelepi, mladi smrčci. Što sam srećan, Bože, hvala ti. Ste treći. Evo ga, četvrti. Kako su se oni nanizali, baš ovdje pored puta. To je interesantno. Što se tiče smrčaka, nikad ne znate gde će nići. Svuda možete da ih očekujete. Znači, na mestima gde ih najmanje očekujete, oni će se pojaviti. Koji je ovo peti? A, ovaj već malo izgleda stariji. Pa da, evo ga. Znači, nailazim na Morkelu esculentu izgleda, ili obični smrčka. Žutog smrčka, kako bi Englezi rekli, yellow morel. Šta sam sad radi? Izgubio sam nož, otkinuo sam kanap, nema veze. Evo ga, idemo. Jeste. Znači, smrčci se seku. Evo ga, prelep. Yellow morel, ili ti može da se kaže Morkela vulgaris, običan smrčak. Kako ćemo ga prepoznati? Prepoznat ćemo ga po obliku ovih alveola na ovoj kapi, da tako kažem, to nije klasičan klobuk. Evo ovdje još jedan, malo stariji. Smrčci na zapadnoevropskom tržištu dostižu cenu čak i preko 200 evra po kilogramu. Sirovi, ne suvi. Znači, dosta su cenjeni, traženi, gotovo u francuskoj kuhinji. Francuzi su majstori za te stvari. Znači, posle tartufa, kod njih je smrčak gljiva broj 1. Dve prelepe Morkele esculente. To sam počeo da vam pričam, znači prepoznat ćemo ih po boji i po obliku ovih alveola. Unutra su šuplji, sada ih ne sečem, boštane su strukture. Za one koji ne znaju, neka pogledaju u mojim videima opširnije o smrčcima. Morkela esculenta.
vidite ga. Deluje mi kao hrčak. Možda čak i ne kao smrčak. Šta je ovo? Vidite kako je rastu za ovo drvo. Sad ćemo vidjeti. Odmah se slomio čim sam da pipnu. Veoma interesantno. Da, mislim da se radi o hrčku. Gyromitra esculenta. Prolećna moždanica. To je Gyromitra esculenta. Nisam baš siguran, jako se izdeformisao. Možda i obični smrčak. Sad ćemo da vidimo malo bolje. Dragi moji glivari, kao što znate, kod gljiva se nikad ne zna, one nikad nemaju dve iste forme. Znači, ne liče kao jaje jajetu. Oblik i boja varira. Malo je stariji primjerak. Ove vijuge su nekako izuvijane. Sad ću da pogledam malo bolje. Sada ću da uzmem nož. Da vidim. Malo ćemo pomerimo ovo drvo. Da vidimo kakav je koren. Dobro. Trpat ćemo. Evo ga. Sad ćemo da stavimo na ovaj panj. Malo da ga snimim. Tako, da namestim. To bi bilo to. Sad uzmemo nožić i da više rešimo ovu dilemu. Da vidimo o kom smrčku se radi. Evo ga. Znači, sve smrčkovice, smrčice, smrčci, hrčci, znači svi su oni ovako oštrene strukture. Pazite da vas ne dajem, da se ne ponavljam. Znači, većinu ovih gljiva imate u mojim videima, pa možete, ako vas baš interesuje, da pogledate detaljnije o svakoj gljivi. Znači, većinu tih gljiva ćemo prepoznati tako što ćemo napraviti jedan presjek. Znači, uzdužni ovako presjek i vidjet ćemo kakva je situacija. Evo ga. Wow! Znači, ovo nije smrčak. Znači, nije Morchella esculenta, znači nije, ne spada rod jestivih smrčaka, znači naišao sam na hrčka. Otrovna gljiva, odmah da vam kažem, po čemu sam to shvatio, po čemu sam to prepoznao. Vidite unutrašnjost ove gljive. Znači, kod smrčaka, smrčkovica, smrčica, ona je prazna. Wow. Evo je, dragi moji gljivari, dragi ljubitelji prirode i šume. Mitrophora similibera, ili ti hibridni smrčak. Još jedna od jestivih gljiva koje liče na smrčke. Evo ga još jedan. Znači, šta je karakteristično kod ovih gljiva? To je da im je veza klobučića i ove drškice negde na sredini. Nisam ponao nož, ne znam da možete da vidite. Znači, po moje proceni to je tu negde na sredini. Kao što znamo, smrčak se nastavlja. Znači, od klobučića nastavlja se na drščicu. Čemu se radi? Ovo je već malo stariji primjerak.
Da li je to Morkela konika? Sada ću vidjeti, ili je hibridni smrčak. Wow, interesantan primjerak. Mislim da se radi o Morkeli koniki. Da vidim da nema još koji primjerak. Pretražit ću. Znači obično gde je jedan, tu bi trebalo da ih ima više. Smrčkovica. Šta to znači smrčkovica? Odmah da pokažem jer da sam na početku. Evo, vidite. Građe ove gljive. Znači ona ima mali klobučić, kao neki naprstak. I u nastavku je, znači ovaj stručak koji je malo šupalj. Sad vidite, da biste shvatili osnovnu podelu svih tih gljiva koje liče na smrčke i glavna fora je u vezi ovog malog klobučića i stručka. Kao što možete da vidite, kod ove gljive je veza gore na vrhu. Evo, pogledajte. Znači, klobučić je vezan za stručak pri samom vrhu. Ova gljiva verpa spada, znači, u rod smrčkovica. Znači, to je jako bitno. Imamo još smrčice, tu su mitrofore, znači hibridni smrčak, mitrofora semilibera. Znači, njena veza je negde tu na sredini smrčka, na sredini drške. I imamo morkele, njihova veza je pri dnu klobučića, znači nastavlja se na stručak. Znači, kraj klobučića je veza za stručak. Evo ovdje je jedan malo stari primjerak, malo veći. Krenulo je da se suši. Smrčkovice. Evo ovdje još jedan prelep primjerak, malo stariji. Smrčkovice. Evo ovdje jedan jako lep primjer. Da. Helvela sedlasta, kako se zove, zaboravio sam latinski naziv, ovdje još jedan lep primjerak. Znači gde ovi plodna tela, ovi himenijumi izgleda kao neki svetionici, vidite da ima kao 3 kraka. Malo da snimim. Helvela, jeste. Wow, kako sam lepo iznenađen.
Ovom priliku želim da vam poželim srećnu i uspješnu novu biosferičku sezonu, da naučite nešto novo, da vam bude uzbudljiva, da što više vremena provodite u prirodi. Tako, sve vi to znate, šta da vam pričam, niste mali, manite se televizije, manite se fotelja, manite se šarenih laža, učite se korisnim stvarima, bavite se sobom, bavite se prirodom. Pozdravljam sve glivare, sve ljubitelje prirode i šume. Do sljedećeg viđenja, svako dobro, živjeli, veliki pozdrav!